We're get Pháirc Croke agus is Madrid the Cluiche Nicky Rackard, Ros Comáin and Tír Eoghain. Arno special to Margo will she Cablian or Rugu Nicky Rackard Leach Loch Garman is the Crócaigh agus dinne York Lordin and Land Hosaka Bar Jimmer Reeve. Slow chat to shock and jaw as Ros Comáin agus as Tír Eoghain. Bert Rá Honda Jimmer Anai Ikele Hannah Nish Colm. I thought Nakilomacho, the Bua Eska a Roscommon and Loshin. Will it end with Trish Torlo or Hen, a Jorko Major and that rock Coursino? Well, the first and Droch lad year have a Tyrone and Lashin, no, and I go will Roscommon a Fiosi Gomor, being Clare Coscorvion and the try, Mershan Kijay Dara either and Dacha Hashan Foster, Mershan Cavisser and La, Och, Roscommon Tan, Erichin, Tossiok, Erichin, Kurta, and the Tossia, Gamishi Jacker, Tyrone, Stohi, the Chliach, Cavis. Beide feicil aniu. But you get to beide feicil aniu agus sin by sagen is by Camut Solenish na fórne. Agus a seochain cheaptal fi Ceannais Roscommon na gábhas cúide nor bhfuil siad ardwacha. Is duine in the lawless chun trúr ó chundathe eile atá lá inniu. Imrinn 6 mílig donna nachta náide. Is gáile facha Conor Cosgrove má agus a tíomh le bert na geire bóvra sa lína lachúil. Jummer Daniel Glynn and Roscommon a Gordon Christie Ring nor bhí se le London go be blianach hen. Se siút is Cathal Dolan príomh amseoirí na fórne. She Owen Fitzgerald and tríú imre os conde eile. Eishin as einach Cinnamona e gonde an chlár. The 8 óg chur conde Nora e gimmer to Tír Eoghain an coolbars an lawn coolly in a mask. By she told go féidir Rory Devlin is Dermot Begley srí an the chunal sa lár. The ahrú denach denta sa lína lawn cool tag an Dean Rafferty isteach an áid Conor McNally. She Tyrone Morgan then go brief score Amshahori na fórne and Pháirc Pháirc as a Benno na Tossahe. Conor Grogan Eshin Takarash o Gortu captain na fórne. Bert Elita Takarash o le Norha Aidan Kelly's John O'Grogan Idiratra the Damien Casey Lawn Tossach na fórne agus Sinead Bohol mar Joshid on Toshid connection the Anyo. So Gachard Rayla Tusa Horrit Chop. More than Gui gur féidir Trácht orthaí an seo. Colm MacDonald as Antrim Réitor Lenja agus goni spéisiúil na rintu brenda Réitorí agus dína chuil bín Réitor bhín díon ar chéimena bín Réitor éile bín díon ar besa láva Colm tá anhagad ar an Colm seo bhfuil sé díon ar inrod. Tá sí Master Corm leis caiime sin aránús a sé bheits am na fadóige na cluiche bheits na héana gimmerton mar sin ach fáraí de Cormatón agus fársismaideach ligann siad den numbert leanan se raibh fásta ní hé is géar ar nadóg dearhan. Nis, den bhain an himráí an fear seo cúlra spéisiúil ag an fear seo CJ McGorty Colm. CJ McGorty Jimmer sé bagrála se bh gimmert le condí intrama sár fellúr agus sár ammaní agus bé Tírónig brathir cod de úlach Damien Casey a thógal an nniuústáithe. Gúir taigh bhar céna agus inis. Pháirc Kelly as the ceir bóthra feargúil neart taithí aige agus chumas. Se bhí sé ar éirí an orí bhí sé leis na fórsaí cosanta sílam agus atá sé ráisiúéis am léana agus bé tá Roscommon leis an cluiche seo bhaint é sin na stoithe an crí na cosanta agus bé sé ag bra go mór airsin an solthir sin na steach ag an lína an tosach a chosc. Agus mar luame seo hen fear chas action íon a rístelle má tá Tyrone go bóhaint. Seán buhol mar dúirt héana é sin aim sin bonus mór na scóirna tacaí agus cé gur maithan rud é sin bé Nicky McShane agus for an banisiad Tyrone agsúil le níos mó imí as Tyrone chur leis le chláir na scóir aniu. Agus an fear Donncha mar túlar Daniel Glynn as Roscommon. Se an príomh scóirlaí ag Ros Comáin fásta mar sin is cinneal cogu idir Glynn agus Damien Casey bheits an aniu is stoithe cé go bhfuil neart tosaithe ag Roscommon atá an compordach a scóir na gúil. Ar nói, Táirn se gcóna in Emsla fi Ceannais bín fear dínta súla go leor wahas ní dhéanann siad action agus bín daine eile sin agus beidir tugann siad as bhásach agus déanann siad action eiste chumá. Ach tá an lá go fíorálí ní léon rígur fiú Tráchtaire seo mar brenn ar
bratacha na héireann is níl siad ar folún chorbe, so ní len leiscéil, níl green sa súla ní lenart, ní len leiscéil no. Tá sé mar dír de bhil bheith aniu go dtír ha Dara tan Pháirc furfa tan na dalí aimimseir ar dóid fásta Comáin tan grian am mí ní sé ag dalú daine bí a an nerd mar sin tan na cníalach ar fad furfa hanamana. Agus ar nói hí Tyrone an nora, so is codú sin go le taithín bliana se caite acha. Se agus mé géisi le haglún sin leis an manisteúr acu lá na Sathairn, agus bhí sé rá gur geall le torasúí an orí. Bhí sé an muir a Pháirc raibhann chluthe glacu féiní leis na GAA agus ahan agus be sé agsúil go goide an taith sin agus nach gur an lámór steathirí gur nach bhfuil anna chluthe ammanna eile go ddíireach. Is sin rá bhil chola me fear as bhí sé tatamach an fears chun le luid dúirte if you couldn't play hurling in that field you can't play it all dúirte. Aber sin. Feice mu linn ach is tócha táteachtaí hírón túsma acha céad nar chuide an túsma le Longford is a géitla fa Ceannais bhí agan inniu. Túsma cinse ach mar banan agus Longford bhí drochaí ag Tyrone ag gluthe Ceannais na bliana se caite agus be sé de géirí fanat sa chluthe seo chufád agus is féidir lá agus beidir cool nó coppla coolin ag deir chluthe leis an bhua a thuirt lá ach se túsmaid a sé fíor hahaach aniu. Agus bednach ré nus le túsa chuir le cuasaí an seo agus slú leis an gan seo chur Nicky Rackard a thosa siar sam líon rábhil sa cuaig agus action denta ag rinshá chun de bhuiitiróin seo go dtíhann líon rábhil cardeach ar bhí siad an Cluiche Ceannais agus mar dúirt me háilte de Cluiche Ceannais an nora. So Ros Comáin is a gan de buíos duine go ránóirí Ros Comáin ír lán tosach an chláir Tamí Gil Fáil. Se buí agus gom dahanna Ros Comáin agus tá sin le brathe agus slú mór as chun an chláir an rísú aniu fásta ar an banisteachta. Colm Donald crá lábhla daine agus na súil mé Cluiche jazz Spórtúil glán scipaí agus rachad ré. Ná a brenn seo spéisiúil gúil Pháirc Kelly mé amach ar an glíán an seo, so ní sé gimmart mar tá sé gimmart sa glíán ar dheis seachas a just lár. Nic mé nach roiile agus tá ihar hocht tá Mickey Joe igen na míiste lína le hosach ná beidir gur do húsa Cluiche tá sin a catteteach ar chum agus tús chutha. The ordain sin i Chris Kearns. Pas lábhar chur deas sa lár aige ach bhí bertas Ros Comáin a fanna sa sin, bhil ní se fáteacha tá se fáte Damien Casey os sin sin a ggólaí tugann se fainnéir tá sé búilte ord Damien Casey agus tá sé búilte go deasaige breis rá second déh. Idas na naintas agus tíam gur ar lína lá thosacha tá sé seachas an lína lán tosach mar sin is léir go sé géir a chur seacha lár na Pháirc sin. Tús tíir go bhí testáil ó Tyrone sin agus Casey rís gur an líradál tá sí fáte tamsreid Conor Grogan. Rúthir deasta Grogan a pasa lábha achtaí chur beidir began í rá a raí agus í fáte ráise Conor Cosgrove. Cosgrove is seasta lár. As cantar búilte Daniel Glenn ó cumann na bíorsa búilte ord ag Glenn agus bhfuil sí crín. Tá sí crín bhil Colm chuig go second gá cholín. Agus gá cholín ón dáfriú scóirlaí mar sin is léir gur cluiche ard scóirla bheits an aniu bhil tá suas agin Caberby. Well, it's gone on deliverance bhíon dá bhainjo na chéile an seo an dá scóirlaí na chéile agus ganach nóméid caite pucamach tradiisiún do fada agus í fáte ar báir Joe Casey tá cumas a bheirseo tá sé Duifinn scór tá sé buite aige ach síle múna cancin ar de fríide ar thaobh na lábhid deise bhfuil tá. Puck séir síle me tan Caberby. Ó tá puck séir go nóí aige right gar go leor chance aige mar sin. An buntáiste tucha Camera smáilm héin an riil sin Colm an buntáiste agus mar a bhaint an buntáiste an deise thuirt an puck séir úla. Is mai agus lommas nuas tugann sé cinneal séirse don réiteúir fásta ligant don nemmert scíú ra agus mar níiríonn leis an nemmert sin heagla haing siar. Agus is gáhan cin anmhaithe tan siad da leis na réalaí dá. Is fear atá chucrín is a bhar seo ní chearc meach seo róheachar an éca sin rá nó is muide hús an seo mos go Tráchtaire ach tíirtíh mo an líne cearcha cuaig muid an tríú nóméid an seo. Agus tá sí chur thar trest an aige.
an scór agus mas tú tá món na bocan í sira sin ceanna bhhaile ceann os cór na gúlaí hanrád amach ceann bra esci. Commander Annunciation Council Butcher Doctor Eamon Mulry a squealer got Ben McGahan is stach draw on Fitzgerald. She fought on Fitzgerald pucks here Machtan. Shags by Orm McKee brass astel and leis an chosan sin an Grim Master Gear get no gear no garniel sogum Owen Fitzgerald a Frenchie go my hinchin. Dermot Begley I got she's and Lord come on stach draw. Series of she fortunate Sean Grogan a pass love mach Eileen Geir on a chin the Lorcan Devlin agus Lorcan Devlin a bowling jazz and score. An Mike Joe Lorcan Devlin agus tá jar leis a merchant Selena Land cool fostach by Lorcan Brass Asta she Kinshan. The draw go roch too small at Tyrone on too small. What talk about shot 3 hole in hand from Keen. Okamachas Chintichi Machas Lova acha the fortune Russian training Oren McKee. He bowling shots as she's good to start initially because she fought egg. CJ McGorty, CJ got read, but it will change. Will just win over hole and pass curves left fairly shade. Oh! Look, I'll take a gussin or Sheelam. And now should I call read better ball. Then with the numbers. Agus an tá Dara Roscommon nach ra hen 3 or clár na score again. Oh, ní sin glad macro ada tá she fought Dublin. The Colm Dublin cancel butchstach. So Cosselocht Lena Lawn Roscommon Colm nach will it come for look. Ceannais agus sin go lehan nach choún sin nó bhí Sean chance agan an se agus duine be leine ar CJ McGorty tucann siad nach sé sásta leis an ré esci tá sé géiríonn cúlail rihan am mar sin bé Roscommon bé arsúlach an ar sin. An gaiilehach a sábháil Roscommon sin in de lálas. Can sin builte tá sí fósta bhfuil tá. Ná ní sí mé Harlíne puchlas a san. Us Master Soiliet and Hammond ag Daniel Dinninchin leis an slitter bhúla os a ceannach níorí leis an uairsin nach pucks leasa de Ros Comáin in isis. Tá cinál íontas orm fós John Colm gúlmuid húsan seo sa spot an seo Muscatrátar de Barca Croke is ní se fuair. Tegan bhí muid préocht húsan seo ach tíléna aga habagan an seo agus is deasa. Ba fanna is go déir an chluithe leis an bhré dhearí a chuirt. Ben McGahan leis buc slas ná tá sí builte agus sin an chéad rut tá chumú ceachtar forin. Se agus beidir sin ceart aga sin a chur an tíhile an Pháirc agus beidir an Sathairn a brúní smó. Yes, I've been just Tyrone. Mach fada le Tyrone Morgan go le rúthir is just lár an pass lábhaisteach ach an réitor. Colm MacDonald agus Rackard Cahoon Slitter agus beidir go le Cartige. Se bhí tháinig me sin sa dhearnach an sin. Well, Sean Kraus Barneach. Fechan sin beidir go le cart. Sílim gur an ceart ag an réitor an uairsin se cinse. Well, ceart on me ceart tá Jeshanis ag Daniel Glynn an Barna Lido. As the Pierce ar nói chorathe pelle honacht an ortha tá sí builte go deasaige builte críneige thar trastáin cholínáin atranis. Se agus ní choirí ceatar den imróir ní choirí Daniel Flynn ná díiminn césaí mór na maiún seo agus bé ortha bheith anspáiril leis na pocaní sira an Darn. Conor McElhatton ríis tá sé dul fadal is go is mó up. Builte siar agus bhfuil an Josh Cossetwá denta an sin Conor Cosgrove. Is Ros Comáin ag amach, Ben McGahan in ish. Gahan ran his host fuckers can roll take a trench at Raston Law will Cousin to Ray. A Bertella Chatterton Cousin Vagentic Tyrone and Vin Emrory Tarring Shiraka. It's an odd cart. Chris Kearns in ish. Pass all in Kearns Macher Gleehon. Father Aidan Kelly can contribute to the mail hole. Coolbar is at the mach. After she falls Aka. Chancer score, Chancer score, agus bhil take Sean O'Grogan, just yet the Hurricane Traston. And Colm and Chin agus Tíam go Tyrone and ye Lorcan o Devlin a Hursús a Masna Dossie Hinchin agus Tan Lewis for Lorcan agus Shansker go sin a géirí chat the Jeer Lena La Cluiche ag Ros Comáin. Nis tá correlation shot le chur an immersion Nicky McShane, leis an sásta leis an tús, 7 met caite dí cehardóch an tosa.
agus an áid an taí ag Mickey McSheen tá sé mon ar an thach níal fásta fearn ag galún yard gonneart le blianta baganús. So Cluiche le chur CJ McGorty se gortú láimh tá baintá. Ar nói Lord taí ag siú agus buna le ar an bute an seo le níomh gáil cúpa bliana hen. Spórt mu é níor mu ceheh bliana hen go bailile. Níon na néhíán chu mar sinna. Machchan sin ag lálas, macha fáda le Pháirc Kelly dul seach sa lár ach tá sin. Began ní míth leachtar sin ag Pháirc Kelly Jason Sean is Damien KC agus bhfuil Colin eile. Ó, Cóla búilte. Ní sí glanta fós. Wat rest Joy Grogan, tá sé tuit Cole Grogan a chu trasta tá Markall. Níl an Markall go má thorbe ag imróí Ros Comáin agus ar Dara irid Damien KC thora trastan. Tá cosúí Ros Comáin ar fut na háite. Bhí cúgur acu tíhíir den lína fithe híon ach níor sé Markall dainir bí níor sé iad sa bhla chur a chéile fásta. Léir brú maihan sin agus cinneal go a leihan a rinne híon. Tommy Gilfoyle and Chenny, some of Tommy Ross is measured the fake again. Seo had chance in agus an chur Comáin gentle Fairlord Park of Brian McGurk shot. Of course Comáin fós má tá Tyrone an Irlanda machanish. Gentle go Jaston Chin, Dean Rafferty. Agus Lorcan Devlin is a Curlehead she is. Cotton to gentle Lawn Cooley, Peter Callahan. Tasha Slugka. Dara Jeshinish, Chattamachan Johanish, Conor Coyle through the tape of the Glyn. Glyn Oslin Chen the goalish and Irrefficial Glyn, which is Shen Hara Trastan. Oh, Coola Bolt than Dara or Darrell Vio, Chenner Daniel Glyn or the Irrit Vian. Chris Kerndenish, she's the TV Spanish Lee Woolen, Chris Kerndenish, Bunch Handy Road Lodger, I can pass the has Hanians let him Nori. Tá sé fáteach Sean O'Grogan ar Dara iirecht, tá Spórt an seo gibh mai se sásta le Colin ná dríos ar chóil an pas chur a trasta, bhí sé de cheartta go béidir Duifinn Golín. Sa Jessica Ros Comáin í glána má tá, Conor Cosgravanis an pas lábha machchan sin nach tá Tyrone a crothú dacrachtaí damanta da Ros Comáin choulúir hin siad ar nonsaí. Céir is féidir le tosa Ros Comáin déna John Catherine Búlteisteach. Fáda le Kennelly. Kennelly á bóla a Chennach tá níor Chenner hína lava Jesha. Seán can chur Ros Comáin. Se agus tá comairt ag Tyrone bhád níos fearr na comairt Ros Comáin sin. Tá sé brathir ar focaní ar iireachta íonar an náisiúil Tyrone ag chur an titarteach go híisiil agus a géirí an spás a brún sin. Francis Sathairn an banistóir. Búlteas tá sé fáte ag Lorcan Devlin ríis. Pas chur amach. Cluiche. Fáte Harbar sin ag Stirla bóla trasna. Mickey Joe Eganish, Mickey Joe can't búlte faoi bhrú aige, tá sé titim in méile chóil, can contortach. Agus imróir sa Garnog bheog. Se tá Neart cogí buga stíl ar na bairan sin. Bhí cuppa seansa Tyrone ceanard ag Ros Comáin sin agus cuppa ceann bútear ar a chúile mar sin be ní bheith deir siúm go mé neart cúlan an sa chluthe seo gin. Rís chu siar go dtí McGorty pass Cluiche fad na talón iúd fistúla sin ag an tá sé sin. Dochreite Chris Kearns. Bhí tú treatar an dóide a múlann sin ar fásta, go dtí mar réir díar chu an tíolína th an trasán agus bhím sé ceintear ar chuacht scóráil CJ McGorty ach fáras chun daon meile a scóráil an ceann sin Chris Kearns. Har bar ar fad, so an bhirt bhí animnithe sa lína lechúil níor me go siad gimartán mar níl ach Lorcan Devlin Chris Kearns cúlaín áling fáteach agus seo hagan ríis tíad. Níl sin a dhéir chéim do Ros Comáin nach tá sin na ábhar imní dómh ceapan cecha héasca is atá Tyrone an scór na amsú na naid can sin búlteisteach. Lántasach ón fistir fáteach ón Ilin Géirigh ón ach sin baganín fián a ní tí fósta just an immert. Mi hartíh léna pucslasa bhesan is ag Ros Comáin a bheits an pucslasa is. Is faoinar can sciúpaí cos le
Ken Huggins Sure Hegarty Garrod Hegarty go minic limnach agus go Devon tá can skippi bulsa. Chance and score can more meet or the Bolchek Mickey Joe Egan Toshi Bolzer Heave the lava gesture shrieking Gormoy Ros Comáin Bocholin gan ein can Cormoy Tyrone Ní géir chéam atá mar dúirtú agus áram ní gan áir sé cinneal an aspa agur atá na tosaithe go héirithe. Reached Pocamach Cluiche ag go bhfuil Ché botún tá gentach tá Casey chatteach átlachú. Damien Casey agus a Puxir Damien Casey. Seanú rion áirs fan Conchen. Well, mar Chanach go dtí seo cholam ní mar hiltar beatar. Ceappa go méidir go mar seo hen tíbhach. Tá sé ein tíbhach tá sé ein tíbhach go bhór híróin fallár. Tá sé ráteagad ach tá cluthe meánach an tús stoid. Ja, neart tá fáca níos Well, Coolbar Conor McElhatton tachtach níl tá sé taach a leir duna gona cosantóirí. Chance go bheith Damien Casey hochas a seo. Tá cóir chur Damien agus ní bhile Tá agus Cinál slí a bhreithim sé uanta má bhín imróir gortathe, beidir nach ionintach an smaoine bheith go dócha chun imróir sin bula sír. Uanta díireacht tréistó teachta go héanamh, beidir nach an gortú róghonna. go ddíireach é agus stoithe gur is fin denna híana bheits an cinne dheanú ce go ghlacha sin an poxí ar nachnachaíoch. Fan canta hart seachha méidir amach an gúil, aftar chuig féidir taobh hir gan lína 60 cúig. As Jesse go cúig chúlinn ágal idir na fórne. Níor choréan hortúisteach ar. Bhí sé géirí de bhúchan na hortin sin bhhat ar sínam agus cúin den Scoicéigur mar dúirtú gur gordaíhaach. Cúin hatúis in é carúra chuig. Agus fiú cholichan an cúigiad. Ó cinse gan éon airs agus couple cans of fresh stoithe. Deachirtaí rééis ag Ros Comáin. Hasan na gara. Tá sé seileh tu go bhtha, tá sé fáilte bhfuil sé níl tá an ceant sin. Tá sé gur ar a trasán ag magúirtaí. Se agus tá an chumas agus an gealú fa hosaithe hírón faoi lethar. Nearach ag scóráil agus scóil coppla imrún lína lánchúil fásta. Bhí me deanú imní den chuúd scóil a bhí acusan. Má fáilte agus fechar sin ní nóid a damtar Ros Comáin scór, bhfuil scóra canis níl. Ceanna le chomócha, Carol can. Se agus ní hiagla a bheith chu chafa céarna leis na seansaní sin agus go héireann ar tá Tyrone a réim a más na dosaithe. Conor McElhatton ríist cean fada, tá sé an measca go héifurtach. Tá sé fáilte ag Devlin, Lorcan Devlin, Shear, the Rory Slane. An Rory, Pascal Maga, ach bhíon chosin senta go maith anseo ach bhí feall ribh sin so by Jesh eile acha ar cholín eile. Se agus ríist Lorcan Devlin duine tá bra atá ar chompar de lár na parca nó an slína lánchúil tá sé lechú go leiscail tá sé léirú cinne an bhíonacha ton gol an tosaí fásta agus scóirí na chrothú. Cluiche agan dá na scéil níos luatha gur búlú i bhálaí a gurnaí thusa fi conacha agus tá siad choramachchas an gomórtas agus chuir sé sin idir iontas agus dímar ar bhaintear i bhálaí. Tás aga me sin bhí me an dealúnte caiitean ar bhuaisiad craobhlein na máist na minúir ach lá madómh ach drochládómhainne. Seo idir an dálíonn seo d céiséinis agus í sin builte aige ar a trasán agus ghlachas seo go funmhór cholam le aon bula síra ánte. Ó cinse agus go héir agus ní bhain sin ach na trí chúlainn a scóil sé ó na pocanna síra. Is tíir chu scóir na gúil a bhí siad. Cé Roscommon smuintear ar bhealaí éagsal agus ar náte bhil siad ag dealú na bhealaí seo. Sé cholainn í chéile scóilte ag Tyrone agus ceanna le chomó ag Ros Comáin agus an ceantin ag Éamon Mulry agus sin chuigcíine is na chomócha. Se agus ní heigem catína gurn siad an sadar steach níos ísle agus níos geras steach ag an lína lán tosach an sin. Da man mis tamigil fáilis wenn sios go dtí enda láras ráil enda ná bachta pocamach cear búlamachaí. Dribloid. Sin brite sios. Se le fotarráisina seá, caithal dólan tá go bhaid siar.
Carl Dolan didn't go to pre-amateur hurries, but she brought us manager Shin. I shouldn't fight to get this. I shouldn't need fire in each one. I shouldn't go hauling hyper Brendan Mulry. Shell of a Chonyal Auguston chance called it. Puck fad na Talonic was roving a care. Shell of Colm to go war. Oh, Dermy, you can make her, Dermy. Not Dermy, no money. Agus on the Grease chapter on Tavelina. Watching Dolan the General Mark or Shiriga, good G Ben McGahan. McGahan 5 rows, sheer touching the doll, Agus a reached, Tan Shelf Court, because they're watching Conor Grogan. Captain of Forna. Conor will take on Dorfrey score. Tashi. Erin the freezer, hitting off a gesture. Hit can Cormoic Tyrone. Seach and Kikershin, Conor Tyrone and Shin and Dara should apple and Sidra Winch because hurt Sus in the park and Canard to Grogan a reached. Agus a reached Tella, Tan Shelf Court to Aka. Such a fotch Rory Slane, Apola, Harrod Traston, and ish Coiger than a tossy head try score on. Tír Eoghain because and this Gunker and Cluiche of the other and Cluiche Jarnach of the Tyrone of Ros Comáin. Chance could be another slew of here, Ros Comáin, Cluiche Bua Eskin. Can there's a jacker for in Wool Fuiro and some Mortis Kenan, Glen Kena, Tom Cantor Bolsa, as a Jerry here, score for Carl Dolan, got Ros Comáin against Cambro. Cumbra Ristach. Bhí sinna dhí agus tá tailú hí thar in éireamh na tá seach gúlaí nadrú agus mu job bailí fríd an chiad le hanne féin. Trí cúlainn is bugan méide. Cha táach is a bheits cool an seo. Saolú má an Tyrone cool go mé siad áit an bhá ach bhí Ros Comáin can tí teachtar ras go láidir an nimmer tá Brian McGurcanis McGurca Brandúir an Spórt tá sí builte ard ag tá sí builte go deaige. Tána Cosantóirí tána tosaithe agus inis tána hemróid lear Pháirc géirí cud an chrach cúlainn an scoithe ríist agus éasca bhí sé abalt an spás aimsiú agus an deis a chrothú. Tá 8 imróir éagsúil treis scóráil go Tyrone an seo agus as ein cholín déú cathrá bhfuil tá sin go maith. Tá sin ní nó déú. Go ddéireach agus tíam go bhfuil an réiteúir a grísú ar imróir Ros Comáin Iri den talú sílim gur si géirí an Cluiche bhfuilú bagan. Ní bheith imréir gáin sin cholam. Nummer 2 agus an pass chuisteach rád bhí deisiige ar cholín na héin a chu raibh chuma bei puck síiristeach ag Ros Comáin. Agus bei deisiig Daniel Glenn. Laidú go 7 ríist. Se agus beidir go sacrathe an puck síir seo Glenn baganing ní rúis sa Cluiche an airid sin leogan ní mór demorí Ros Comáin sa Cluiche go fáil agus sean a glóir sé úidir meisnaí dífa. Ar na bíortach. Agus í gan ein stró har a Traston. Seach bearthu an Dara agus an trí ceanna chur sa bhla chur chéile inis. Tríú scór ag Daniel Glenn an Dara can ó bhfuil sír. Tam shot, Tam Coolbar dollar híbna lábh deis tan na pucna mach maithagach an Shelf fáte raisig Ros Comáin an Tam shot Nicky Joe Egan ga chur sír. A chríist brú tacht ó Tyrone. Uair Joe Rory Slane a tí halbh deasné a genta an sin ag Pháirc Kelly. Agus blocáil eile can de skilline íontach cosantas na máint as é feic agan an sin an éfortach ag Aidan Kelly. Seo tá Tyrone bra abalt agus ar a gomport go mór bheith ag frí crí lár hosan Ros Comáin an sin agus níor lugu bar mér ar rinnear bí acu an sin. Ní móna sásta bheith Francis O'Halloran faoi láthair. Ní tuairte bheith sásta agus a ríistelle ní chhlaachtar teo tá fáte Kelly a bólisteach sa láir tá na cosantóirí sír má tá O'Neill tá ríisteacha. Tá Sean O'Grogan a crothú 5 minutes in puck sír machar deire ach tá cuma Harbh nervhí se chortha a sin sa lína lán chóil ar hinta ní ruisteach. Genta go deasta sin ag Brendan Mulry géilú sin ó Tyrone organ tá sí fósaigh Mulry an Chrócaigh díreach smacha be go bhí an agus rinne se góin. Se Cór Comáin den scoithin sin agus a rist an Kikershin agus an tucra sin hon cosanta agus an tackle ag Tyrone tá sé bar. Cuma ortha go lóróir i bredintacha ar Pháirc Tréin ala.
Aidan Kelly torfishin, Iruth Vishnult, Iruth Ord, Colm, oh! And Cole scoranta! Cole gun score! Agus scoranta, Sean O'Grogan. Ord score. Oh, and Dara Grogan and Shaw, Conor Grogan and captain, agus Sean O'Cool and Keith Skyhe, agus Murder Hien, Tan an Yerug Karast and Lena Land Cluiche and Ros Comáin, agus near Rechi either and Coolbaira, agus and Lena Land Cooley. Sean O'Grogan as an action gentige. Near land then your BA. Shadenish Cahill Dolan which an Fraggers while Fraggers the Chinale Achta Galore Zenig Ros Comáin. Shach legu the Sean O'Grogan Liamley Sanair Leshian gan this murdered by Bar Mare agus Nishan the story by France or Halland nach Washin Michael. Ní Gulin is in a forna K Hapacha. As touched the Tráchtaire East. With Brian McGurk sheer good CJ Duifinn score CJ Bullard agus CJ a Bullag hauling Ardai Shaw Kinyo and Tresh Orga Tyrone stoiha Coolin Jeg he was the Bugnach fihe bomacha Corey Bugla fihe bomacha ach Kai Ros Comáin nesh Cowan the Canary Cowan the Dini a Hasses and Ford difa well Shane Nomad Coolin on vi atra agus O'Hin Tá hen an ní and I nodge 3 scores ag Tyrone. Lúmid níos lua Colm nach Geir Chéim bhí an fós níl táhád ó Geir Chéim inis. Ní héir Harvey agus Nis Tá imreoir gortaí an seo agus an réitor Colm McDonald atá trasna. Se Aidan Kelly tá sínte. Shim Grow, Potter Kelly, Gary and Colonel Ian Retcher, nach Njarnar oder be, Shilem gur Puxir beyond Carculor. That's a characteristic, Aidan Kelly. Focus Bullis here, Damien Casey, in a shot. He's Fuji Sheeran on the Kinella, Marshin, Lina Shaskakouig, Heroin. Agus sí number fiche méidir tá idir an dá lína seaca chuig go leor cainte faoi láthair Ceannais atá Pháirc ina éagsúla while tá Pháirc an Croke Ceannais is féidir. Sean Earton is Casey tá sí cinnte búilte sa fada ige agus tá sí búilte crín ige. Tá se seo go maith. Tá sin Ní nuachtar bí é sin ag duine bí imríon a go gáú take much Céco Maya tá duine Casey agus Céco Crenmach atá sé am on the buchan ag sira. So Arrow Gentig Roscommon and in Chid Gul Jackert is Selina Longcoat so Jason Martin and Chatta Stachanich and Och Hugh Rooney. Seas léir go rudan seat a dhéon gohéirn na cosantóiríonn sin ní réon lochtar stoithir ar na tosaí ar gáid mar níl an suidir go fada leo an amanaí. Níl. Ach, ag an cenne tá sé cinn Cormócha agus gánach Canháin Cormó ag Tyrone. Har bar Jonig McGurk. Aidan Kelly is Chama. Tried to give Rochelle all. Clibbert Ellen, boys of the Neil Moore and Clibberty Feck again in Yos, and Glyphamoni after shot. Stide Elle, Sagar, Stide in Aviva, Falcon with the Clibberty and Trin, a Pucks Airbach on. The hero in reached August. Tá Gachworth, Holomadol, a guy Bach the hero in Philaher. Shagas, Shimmer Hardin, nor tattoo, nor to now and Uthrogat being in Sway at a goni, because Tashi Jackershin a Hoskin amly a Kahi Ros Comáin Rudden shot the Yanni. Gahaling and Chin, Brian McGurk. Jamer Gramu and Chin. Nish, and Cancha needs Fuji sheer reached. Tom shot needs to Achbeder, Shay Shach Beder Tiv Morgan Lina Carchacoig again. As the Schlee, Damien Casey's Tyrone Dol, near Chrócaigh score and into Sir. Tashi Bolts a father, Vin Fad on Carculor, near on Crennis. Torrincha Urenta Mahagan, in Roa the sheer better. Shab, Bugging Harak when the Stoyach, Sanam Kieran, and they're to the Gummer Comáin. And now the Jacker can go a chance. Torfoy. Och Michael McShane and Shin, Beshe Brass Asta, Beshenaran Gajisho, Meheglo Lanson Yol, we can Jay Momacha, Ear Horse Shacks, Shummer Feshish, Beshe Asta. Skeppen the Mac Rawa, Roscommonish, Vach timeout fleet to Aka, Neil Roshan Aka, no Aka, Chance Cornish, August Daniel Glenn.
Glen Fós agus Glen Bóla agus a ríist choú an brewer agus an cean choramú. Bhí cahar hart ar an Chrócaigh an sin ó Lorc an Devlin nach bhí cahar hart ar mór hempel ar agus níl tá sin tar tá Tyrone anna sin ach níl Roscommon nach chhlaachtaí an Jan os ní cíarna. Tá taithí an peladóir híróna eiceil go dhéanana seo ach tá hamóna go dhéanana gaibú fíor chrúa can se búteteach Mickey Eoghain na ggéireadh teileh áil. Tí fáte go táteach tá sé ggéireadh éileach tá se faoi bhrú tá sé búte go Ilan Harvey géir ceáilte sin sin an scóirí Mickey Eoghain. Mór dogann se sin spraga ní hiúra éonrad. Scóir an chéad scoith ach san am cíarna ó bhfuil an angéir a bhí an. Bhil sogad ní sin Joha sin beidir seat as deith nuaire. Ceart agad. Tá Tyrone gusaid an clidir bhád níos sismadí agus bhád níos cíalmhara ach a rís eile scóir an chéad scoith. Pháirc a spéisiú níl há scóir ní chéile fáte Ros Comáin a hosan Cluiche seo. Ach sin fáte go má ige Pháirc Kelly. Agus Conor Crosby is a chuisteach Conor steach dro lína an chuú sin agus tá se Glyn le go bhharcart aine Glyn. Glyn titan tre slóní sé agus an sellh cáilte mí áir Glyn an tamsin gur deanna se. Ach rís fin a cosintúirí siar. An bhlocáil genta sin ag Ben McGahan ach is a box lesan go híróin. A hórm na cíal lehéid de hacalann sin a stíon sin nar bhí Daniel gan tí go fáil híon bisiabla an Sathairn an caman a chuir leis an Sathairn agus bhil seo an tucht leasan seo. Sin an brú a hastíon ó Ros Comáin lehéid Ben McGahan an sin. Tiernan Morgan. Búte go deistigis just a lár, níl sí rá ár, tá sí chur a fad na talón. Dúr cas a hart, fear for an cool. Tá lór takeíochtta an takeíocht Ceannais, Ceannais an local ríis. Níos fear Ros Comáin, Conor Cosgrove sin. Fear ar drahan, agus puck sír amach. Sinna cinál rúd atá bháin ach cholam just chun iad ordú. Se agus chud den gheibh haintse chud den ríthe haintse seolta híróin nó tá siad an dáthachla sin ó Ben McGahan agus rístan sin ní na scóirnaí amháin a thugann teach a chluthe ríistúach an obair sin. Cathal Dolan, sí tite méle chúil mar í gaiirí ach a ríist. Tá siad agrathe na cosantóirí an Dara slitar dá caite. Bei sé spéisiú le seo eiceil ríist má féidir linn. Ach bhíon réitear an ghar. Na sean go bheith muid an sí maach. Bhí sé ige. Ceart ag an réitear. Ceart ag bhí me gáil agur cinniú Croke a bhí annach an cinniú ceart a bhí an ar Jerry. Nis. Meistú tríoch Daniel Glyn an cúil ná meis a sósta le cúlín. Síam go gaiir sé thar an trasna na. An chul me Pháirc Kilchunne Urháin, tóg de cholín dúirte, tríon gon luach séthir ar an deithú chuid in iirecht. So, sin an chéadúr chul gháscóir in í chéile fáte Ros Comáin a hosan Cluiche. Se agus an lucht sin ar chláir na scóir fásta. A leidethe go ní. Pháirc Kelly ríist an go má isteach. Tá Glyn chat isteach an immert an Joshua den príomhheimseoir dacha agus action gentige. Ach ríist slitar fochan í aige faoi bhrúma ag Rory Slane. Rory Slane pas lábha trasta an seo. Fear seasamh leis héin, Conor Grogan an 10 tosach ná fór scór go dtí seo, bute sin chur na cheart níl fós. Ach an ar spáisi bhí ag an captain an sin. Is léir go bhfuil mí agur áitinse a chur asta chosantóirí Ros Comáin. Owen Fitzgerald agus casamachan is. Brandon Sosa chun tean pass atá passáling just a láir go dtí Conal Kennelly. Ach cáilte Conal a ríis. Tyrone cosint go maith a ríist. Tean thar an cosantóir. TJ tá trasta. Ordi go deisige. Tugann se faoi scóir sin gan fiú brandúir a gúil ceáil sé sin. Mérúltach é mar gáirtí. Go dé mar scóir agus de bheice sin stoithe bar Crocaigh le chluthe Ceannais na Hérans na sinseir bheith daine ag dúirí fásta. Dó trí car cúig sé seach doch níd cúcín deag. Bhíidir beg na céimre. Come on a Tatarish, Mickey Eoghain, for Colm is lower.
Pass, Ruckshard Schlitter, Fuiro, Hastra, so the Schlitter, Ruckshard Schlitter for 3. The Pháirc Tíbis Dide, that was pass took again. Bhí agus stoi beidir nach bhacha sé agus beidir go héil sé go dúir sé héan faoin chúl ach cinnte bhí fearr a ghúil an sin agus níor a dhéach pás leive. Díirchan sin. Ja, sinné bine. Ach, Dermot Begley, a rééis an chosint, thuaigh sé an tosaigh agus thuaigh answer an near agus rin sé an chosint. Is. In the Cardog, Schacht. Keitse tá siad beag an níos fearr ach chud go na líúir dit ar Glant maith Ros Comáin a bheith mí leachtar ar fad ach an treile fáte ráis agus a fáte Daniel Glenn. Well Daniel Glenn tá sí bhóla go scipaí agus tá sé sí bhóla go má. Dréir chéile a thugtar na costáin na deirtar. Se agus tá fórláwas bugan ní smó ag Ros Comáin fi lethach caiise sin a chur a chláir na scór nó go fáil híon tá ní gúlaí natrú agus ach lena ceart as dústú níos luús íon ceart agad cá an na Canary tá glunne déna íhile seo. Tá ceart agad a sfír. Tír sí fáte ag Casey. Casey an chungur chun taobh léine. Brú maihan sin genta ag Cathal Dolan. Cathal Dolan sostan chosantíanach am áilis an onsaí. Cant an búlte just a gánealach an cúlú siar Dermot Begley. Robal genta ag Brendan Mulry ar. Sin seile bhaca ríise í riáil sin Éamon Mulry. Cosintwa genta ag Tír Eoghain. Agus an seile fáte ag Rory Slane. Os fin sin na góilí scuilinn se ceann fada isteach. Se fearr tá isteach Jason Martin. Puck Siri Ros Comáin. Se agus is stoithe gur sin na ceart ag Tyrone sin ebre amach níos fearr beidir agus mar bhí sé a dhéanú ag an tús agus sin gur chailtead chud den chorthaige sin. Ach ní múna sásta bhí CJ an sin leis na cosintúir híl sé gur chuir se chosmach chur cose bega bhí an. So tá just an nóméid dearnach immer forgáin nóméid am cúteamh gortaithe cluineam. Cathal Dolan ar ní Cathal Dolan ach Daniel Glenn agus í bóilte go deasig Daniel Glenn. Se bagan ar bhagan ar a dtí an cad an mascan. Ach gúlainn a rééis deile ach caithí bhór an waithe Ros Comáin couple gúlainn eile a chur leis an stór tucha go dtí seo. Agus as an gúig scór dearnach Kerry King sin fáte ag Ros Comáin. Leis an féidir le Tyrone, scór eileáil idir seo agus fed le hama an seo. An Chelevacha agus tá sé ag Seán Óg Grogan. Cosintwa genta ach tá sí fós ag Seán Óg. Tá chotas níos fearr ó Ros Comáin agus imi thar taobh léine a sin níos fearr ach an sin Peter Callaghan well amaideach ó Peter Callaghan. Amaideach go ddíireach agus Bhíon puck sleas a búteige. Na sinam ggóil an réitear gáil scíile leis ach déad sé caitheach seach a thuirt na bhíonrad mar sin. Déiteach sé go deimhin. Ach chuir léad ag an tús maithim ag gur Ros Comáin bagan codalta chur gáid. Tá sé an rúise an rúise an is. Pháirc Kelly Torrance, Cathal Dolan, fáte aige. Agus puck Siri eile. Cathal bocha siar níos mó gur Schlitter, fáte aige a chuise siar agus inis Daniel Glenn a teacht. Siar seo, tá puck Siri seo. Well, mar an sibh tá se an níos congraigh an lína cearcha cúig a héin. Tá sé cinne ar nós an foxíir a bhí daoine céasa beidir dé momentú hen. Tá. Agus feice muid an méir an ggur sé numar go cuachtas in iúir as an gaile an crunnes. Tálainn se uanta nóil ní choisi sin tuite sí méle choúil. Nuair gur tarrinn sa sin agus fan na tala nach tá sí té go gúilbáre. Oberháte ag Michael Hatton. As amach a fada le Lorcan Dublin. Tríocha second na mar sin fanta beidir am de scór bháin eile ag ceachtar forin. Tyrone tá Tráchtaire nonsaí. Agus Lorcan Dublin ríis. An tam seo tá well cínte tá níos mó slacht ar chosint Ros Comáin in isle tamla nuas. Seo an ríisiad pastasús ar taobh. Iúr dord, Mulry gur a léim, tí fáte ag Mulry níl, mar well beidir go bhfuil fós. Gur iord ó tsinnis bhí Daniel Glenn nach Hepper agus an lán cholaí chatamach Rory Devlin. Fáte ina lech ag Devlin agus ceapan nach fadháin fad le hama inis, mar go bhfuil an dá nóméid am cúteamh gortaí a caite.
Can't butcher shag go skipway. Brendan Mulry gur chelva all Cossan Dwadjenta ag Dean Rafferty. Agus leis Fadla Hama Shita cho Egan Richard Colm MacDonald. Agus by Tyrone Harvey Sausta leis an géad leis Bater go ligadar na modulus stro piece of bill go draw Yera and Kate Laha. Honig Fels Ros Comáin, Hahak Fels Tráchtaire Roscommon Vaharola Tain Aganam Ach Trish Cognoma de Tráchtaire a bhí tanivach neart scorna fecha agan Tyrone ní smúdíomh amse ach a siúd antas pontas wa siúd agus egla hamacho Tyrone chud cín hena cards ach siúd náid ní atá ag Roscommon tog muid brusibel.
Rashford Chopperto ag le Hammond Cho a Gordon Nicky Rackard Tyrone go mór chun cín ní ra aine cap go Donncha seo ná níl go hart fós ach iad 8 gólín chun cín seo Damien Casey a bríomh amseóir agus brenn muis chuid chuna scóirna chonig muid well bhí tús íontachan ní ra caite ach heic an déog nó for Damien Casey an scóir sin de Tyrone cé scóir na himmartha as tháinig Ros Comáin arás badnach láireach agus cenig Daniel Glenn bhí rácholín feic agin le siúgus 62nd. Lóri Murray Tyrone an scóireáil, Chris Kearns can Cluiche the bullshit tílín is in no deog sé dóchan cín an sin for a fear Lord Pháirc Brian Booker canal ris ní no deog héine go trí. Bhí cóla tacht hílha Jackratí lína lán go Ros Comáin agus sé Sean O'Grogan rinne spachar sin líróid an sin roion sin agus bhí Colin ag CJ McGorty fear intrama. Mickey Joe Egan le scored das Ros Comáin nach bhí se faoi bhrú ach fós tapse an scores for Hiúrach Inspórt Globe. Agus sin it a cruchtú beg an níos láidre i dro Eric le agus can ag Daniel Glenn an fear go bhfuil sé cholín scóilte ag a dómh go dtí seo. So cholam más tusa banistóir Ros Comáin ceirta tú rá lo dhéana ag le ham. Well, bhí sé special bhí le Frans O'Halloran lá na Shatins bhí sé rá gur an tríthú cathrú den chluthe sin an uras leigach go ddíireach tús an darna le ach má thosaíonn siad amach go lá aniu be dearú leo mar sin caiise díirú ar na chéad momente seo agus cinneal neart scóirní nó neart deisinaí aimsiú ach an náte bheith ag géirí na pocannaí a scóir le bhád amach iad ebrú níos fearr agus na chuimarte a dheosú bagan in stoithe. Stólam go bhacha muid beidir i dro dhearra i chéad lehan sin rinne siad cúpla blocáil agus bhí imróí siar a clúdúach nar bhína líúir de bristeach mar céint an géad deanóméid hí a chud cosantóirí ar fud na háite. Se bhí rí na Pháirc ag Tyrone ag tús an chluthe aspa tackle nó aspa cosanta a bhí ba chúis lei sin ach mar dúirtú i dro an letha hána sé ráise chluthe bhí níos mó ebre siúla acu agus bhí a háir sin na feicil ar chláir na scór daim siad coppla scór a ríist mar sin mána an málasteúra in sa siúmar feisisteúhan. Nís cheapméid de fa tamil go méidir go meach goí ag séide an seo in sa Dara lehes go meach an ghuiisi an cudúil Ros Comáinach ní dá go mór an de ghuí ag gceist an seo well nach lenta sástaíd héanaáil ar scáilán mór seo a Pháirc an Croke ach is tócha beidir nar churmuid mór an táút a leis cholamach an taithí ó nora ag Tyrone tá se seasalón seo. Se níomhhain an taithí sin nach an stoithe sé géir díalta sáinte amach dífa híon han sé géir díaltas amateur Ros Comáin nach an droch hasman is beidir dar lá a thug siad an noraí tá sé géir sin a chur na cheart agus is léir sin an chluthe nniu. Agus an bua a bhí ag Ros Comáin orthu ar nói níos luútha so cíann sin bhfuil bhí mar vítarrá bhí cóscóir atta sa tre bhfuil Ros Comáin an dearnach so má ruúin Tyrone in be hanna chom chom díireach roií mór a taal díireach agus á se ríist be Mickey McShane be séisna a ran rud cean an cíarna tús an darna le sin an nóda bheits an spric a bheits ón dair na ach 8 scórálaí agsúil ag Tyrone agus ganach trúr ag Ros Comáin agus tá sé sin le sunrú. Tá sin le sunrú agus ach marcan tú ar chlár na scórnaí sa chríomh ar fad is a bhhair se a fír forward na scórnaí is ó Ros Comáin a bhí sin mar sin cé teagtarlú cé is cúis lei sin níl a sugaí nach is léir go bhfuil Tyrone cinneal ag immert beidir Har nachún an níl sugam ach tá sé go go maiid. Mar a brenn is scóráil Ros Comáin 7 gúil déog agus 110 cúlainn in cúig chlufa. Go ddíireach é agus níl sin na sonrú nniu hí le gur Tyrone a scóráil méid sin. Gan fáte ach 9 gúlainn in nóáid is mór méid sin agus dhéal Tyrone de 3 in sa cúig chlufa ach tá sé a cosantar bar in ach sílam hain go mé Ros Comáin ar a leiad cúil amháin áil tá sé chun teachtar eis seo. Dearan go bheith birdstíí ar in éireamh nó tá ach go fáil híon tá
Tan cover sin and mas cosy here own foster. The shits and brabble the cool I'm she foster. Och Neach men there is riamh a bar cross na feic agad an seo. Tá ochras ar a gamradóras ba ochras orna tar Thomas with the brand over drum show is a golf here. ta come brass astar could early. Oh. Once you heroin and shot is Donncha Colm vechas agad an seo. Cosúla gaá teile is come the pelle i Tyrone nach tá dína gur maithleán na máin hús an chuma. Oh Kincha ta canter gone here own agus iad an brado as an homage. Ta company nos own road and gannon agus an Pháirc war. Sean Nighty da god shaiad ach that heliad ach es diniad at canter ta flashka as an homage. Agus diniad an brado as an air agus as an halter on the tapu. Agus tá imróí hiróna chatach ar a bar ríéis tá imróí Ros Comáin amá. Ní acha óta arhuiile gente Ros Comáin iwwer hoteach tugus teach go fecam hís fóman seo sinna Oisín Kelly is cuman na bírsach. Sin arháin gente acha anna hain. Carcolór. Ní me cinnte is cé banú amach go fólach beimeid géiste is a bhógra seo. Tá me cinnte gur an léasa tangan gist agus sé iman mulrí tá fágal na Pháirce. So Oisín Kelly taketeach an áitiúd ach tá aithne go mar tamí gil fáil fear jazz séh ach más gá a bh tuairtamach tá se go maithe dhéanana agus cheapan gur laste faoi imróí Ros Comáin sin. John gur leasú teangaí fé rompún sin and glahaman sin. So an tahrú sin a gente Ros Comáin fógur an seo. Oisín Kelly taketeach fear le chum na bírsach. Agus Chris Kearns a lár na Pháirce. Caite marsteach an sin ag Colm MacDonald. Pas ísisiil búte teach an chéad Untitled Ros Comáin nach bhfuil me sin don an scóra áil. Lord Imberí goil Tráchtaire Dara. Glantamach go héfóach an sin Tyrone Morgan. Mach a dro Conor Grogan. Caite Jessica Gaptín. Búte teach láige ach sin literáise Cahal Dolan. Cahal agus an Pascal Roige ach ríiste sin fechan brú a tháinig Rory Slane. Fósa Ros Comáin mas féidir lo. Gente well bhí na rá gente go Jesse Pháirc Kelly a chailte seile bh nach fell denta Pháirc Kelly by just like Daniel Glynn. Se agus beidir frustrathe spugan sin níl sogum an fáil sin a ggéalú ach tá caiith Tyrone a má sogad gan na maidide le an na srú an seo mar sin rud a hála beidir Joe Yearn an chiad leach agus caiith tús maithe chuir leis an darna leachan seo. Níl se seo éasca tá sé tuimh mógan lína seaca cúig agus níl se hartar cheirh éidir steach ón taobh lína. Tá sé búilte ach fadaigh agus tá sé búilte críneige tá an bhirrta go má ag na bhfuilí saoire. Tá agus is léir sin ar chláir na scóir sa chríú. Tá sé an chuin ar fad agus mata de gol fála Gelson seo is leor an cúin na chuir an chláir leithreach bon. Mar sin tá an Berna leide agus seachtas tá sí de teachta ríist a canse búilte Glynn an tam seo. Michael Hatton a déana go má. Agus an éfotach sin bhech bhí se pass beganín scuilte beidir an pass lábhah agus í fáte ras an Conal Kennelly. Kennelly an pass isteach go dtí Daniel Glynn. Tá just an áit agus bhfuil Colin Ellie Daniel Glynn tá sin an tríú ceann nimmert agus an pochtú ceann ar fádaigh Daniel Glynn. Agus cinniú ceartan sin ó Kennelly beidir sa chéad le go dúir sé faoíir a híon ach bhí sé fáineach thug sé an pass de Glynn agus Colin Forrest sin. Cíann sin bhfuil cheir scóir ar nach sa glyfa seo amse ag Ros Comáin agus passáin chu ráonn sin ag an lán tosach. Seo de Pháirc Kelly is seachá ní rodóhann Petr in san íireach sin. Le go leta teach an cúlbára agus é scópa maithaige an módíireach ag Tyrone ag ceann sin isteach a dro CJ. Tá sí ag bhfuil tá ar dara íireacht. Casan jabalaháin, casan jabalach eile. Chnig sé gur an Illinois cosad bhaid dentach tá sí fós ag CJ. An Cluiche a ras go Grogan. Grogan is seach tá brú níos fearr ó chosandúirí Ros Comáin an chosad gente Conor Cosgrove
sin a wad níos fear na mar sin géad le agus pucíarbach a canis agus chomáile sin ceapan go an réitar go le léoch trasta gin Seán O'Grogan bhfuil agus Cluiche chun ceapan gur clabbracht cinál cintar siúil cholim. Cosas sin gur CJ McGordy Am Gorty dan bheith. agus a rist mar lu an frustrathe sin tá sé cinneal ag sleúne isteach ag go deamar hirón an seo an fá sin ag tusan chluthe agus an mar dúirta híon an chlabbracht sin ní chuidín sin ar Thorabí. sé cholín idir na fórne is de rollin hen bhfuil tá caiblann tugan inis. Agus sin fáte bhar agus deach ó sin Kelly builte ordaigh ó sin agus í builte thar a trastáin an scór. Trí cín ní chéile cúig atrinis. Tá lasar sa bharach mar Is tá rág a bhfuil. agus tá Roscommon níos an go dé dóisiid nó go dé bhíar siúlacha tá fios mór orthu inis. Ríist, builte isteach scipaigh Ben McGahan. Radhain de Harristar fad. Dín Rafferty go siar. Cluiche Dín Rafferty mar an John Rod Cartabach ar an tréimhlín ní sí mí machar fad. Chattamach an sin Conal Kennelly. Conal géir go isteach ar an mlína sin tá sí fós aige. Tá sí fós Conal Kelly a tehannis agus contour san go hiróin. Cos an gent agus í fáte Michael Hatton amach a fada le Rory Slane. Agus níor hilme go men go rá seo ach tá scóir testal ó hiróin. Sin a go dé cé go sin cúclaín an dosaí ach cosint bhain sin ó Rory Devlin sin an nuair bhí Conal Kennelly go seachar an tí ar lína cúlann sin ach tá cleardacha tá cúlaín nó scór ag teasta ó hiróin inis. Conal Kennelly céine is gar ní le Mick O'Connell ír léoch chéirí agus pobrón le Mick sinnim go bhása an chéile déarnas ontí eile a teachtain tehanis ó Ros Comáin agus i seach a fada le Owen Fitzgerald óna gíre éilú tá sé trééis éilúach tá sé imisteachchan sin a cul de sac Pán agus Darag í fáte raisig Slane go hiróin fada le Conor Grogan captain na fórne Conor taring é siar puc siar isteach Beidir gur skirting an ála sin mis gur cúpla céim sim réis ghlacha aige an sin. Síla méach ní bheith sé gearn cebéirbí leis tíam go bhfuil Nis ar thug sin na céimine nó taring ú dosacha. Cé tháinig dosacha an chickín an ó. Nis seo can dachar ag Damien Casey. Díreach tíobh gon lína Seaca cúig ag a héin ach mar ag tíobh búilte leis an tíobh lína. Trastam when as Mosca Tráchtaire tá sí búilte ar híomh na lábha clé. So sinné an ceathrú ceanna tá curthamú ag Tyrone. Seach leis ní a rééis níor ggéirché mé ag Ros Comáin ag tusan chiad le ach ní ggéirché mé an air de hirónach caiise rudanse a dhéanú lena socrú. Láidir san éir a ríist Daniel Glenn ach Robal dí halbh dastent dí fáteráise Rory Slane. Or chuteach fáte Damien Casey Brandon's host pastasí se lá isteach Seán O'Grogan go riálach tá sí fáte Grogan tíbhiste an lán cholí tá sí fós aige bhfuil cholín ar chéúlas bagólat agus é sin genta annéite ag Seán O'Grogan. Annéad agus sin gur thug sé sancan sin do ná cholíonn sin nach cúlinn an scoithe agus a rist úsa dínta bhí sé fáine go maiid agus thug sé cór caiise don lán cholíonn sin an scór. Héanana dóis scóilte ag Seán O'Grogan Dara príomh scóra le acha Damien Casey fós an cín nis an buile sin a thug sé tá an réitar go isteach a labhairt lena chuid muir cúil agus déitoch Seán O'Grogan beidir bheith dribblóid anseo. Se bhfuil song sa gúlan a thug sé go ddíireach an rán nar ag sé an cluiche ná an Pháirc go fáil. Agus bhil tá Colm McDonald is amachchan is bei cárta an buí bheitha ag saoú tar an gur buí bheith san nach buí cá sé bheith cuamach bhaid amach Caihí agus stoithe gur ní hén chéan ar rinne ní héan a dúach íonna
mach fada ag lawless. Push the shears. Shall fetch a rash. Tyrone reached. Reached is Amulishach Ishel, Acha, Roscommon Cottage Nis Fair, Conor Coyle, Fortune, Schlitter Nia, Fortune Rash again. On Colm Carulish. Mickey Joe Egan. Oh, Mickey Joe Egan, August Colm Bra, Fortigan now, and Golden Lugolan of Ian. Jacker Ra, him in a Corinal Carlish and Caimera, Gerhas Chris Kearns and Ford. On Raw. Jacker Raw, Tasha Christ. Tasha noticed Jacker a horse agus a vast shilem and Sakla. I'm also got an goal to see fear Jacker Shin a Wanchamach. Nietzsche Henro Hosta, Tasha Raw, Gerson Naden, if for Shen. Well, being right around on hard dogs, Yakashe more on this Bellach. Well, nu sé gorda go bérbi agus sinnan. Tá sé ceart. Joe agus tá chance ag Daniel Glenn. Leidú go cúig go ríist. Nó tan se le cean gar. Steach. Tyrone is beginning smadrol a dhéanamh a hain here in Nishan. Chachas Schlitter Glana. Agus te sé Roscommon tatamach. Fi sin an bhí Tráchtaire agus beidir le cúpla nó med an nóscúil caid an na himmerthe tití písa beg ag an dáorn a cha sin déanta go néta sin ag Rory Slane. Tá Oran McKee. Tá Oran McKee Croke go mai hen sin o húsach lehan I riamh cosint go mai chun sin bra compordach ar an Sathairn fásta. A chur an chonard sin gastréan. Oh yeah, scuil til sin gomán. Good afternoon and a warm one, isn't it? Yeah. Lovely. Carta Bui Marson, sponsor go Conor Cosgrove for our Drohan. So Jeshinish ag Damien Casey. Berna they do. One of the yellow rail chatterstachta, ever need a great chatterstachna own Kiernan as Gail Roscommon. And common to London Malamore Roscommon. So the Damien Casey nish, Hogshako Damelish, Kechulchi, Tashiga Hauling. Anscore fad agus mar dúirt muid fan Damien Casey agus fa Daniel Glenn is bug a churann sin mai an riamh agus ma dhéanann tú fáil be díreart ar gáid chur scór eile sa chláir. Chatte go rud Mickey Joe Egan Cratse mar níl cuma Harveh sásta agus fágad na parke. Tá mé Jenna intuiste sin camera, cheap me go Jenna magalór. Se bhí agus tá beidir gur hiilte gur an garú sin an Beidir go Duifinn. Tá sa stracha dro Seán Ógrógan ar ríist. Tá sé gíre éilú ó Peter Callahan. Fágan sé turníí tamseo tá sí fósaige an choisiíochta sin agus clasíocht. Agus í bóilte ar deire ag Conor Grogan. No, Iris Connor ar híomh na lábh Clay an 10 tosach nar scóráil dó fós captain na fórne. Sean dá Grogan ag gimmert ag cudú le chéalann sinach tá Sean óga gimmert go hán waithin sin is fuinte an waithé leis sin Sathairn a chainealt agus na churn Tyrone seachan sin é cineann si é. Tá trí cinn cuairmú ag Conor Grogan an trí as an cúig tá cuairmúacha. Cheap me sin gur beidir gur taring ó Pháirc Roscommon siar ach an nimmer til lenacht. Microphone agam says tá nedóg Colm McDonald agus tá unsaí ag Tyrone agus a sin snapáilte go fear áling a trin ag Aidan Kelly agus polísír gnóthí aige. Cé mar fix amarhan cígur sin sa chosint agus an gramúid an scoithe ag Aidan Kelly an sin agus a rééis eile dearhan nimime géirí mála a chur éireach. Tá seans mai an gur Málacht an Tráchtaire mar deir málacht an anlí sí feiceid linn ach
Can bháin a chuir mús can bhí an ada amach. A chuid genta ag Aidan Kelly an seo. Nis. Beidir Cearcha méidir amach. Cúig beidir sta chun taobhlíne. Níra ein Wálach tá ein rodile hard spotted over mar siad. Tá sí the first Rory sin a hósnar tá Pháirc go crinn os do chórach an scór fad agus tá Tyrone an é cinneal an róirta sin a cheansaí agus an léagar sin a bhí Roscommon sin a bhfuil ar fad agus tá siad híon a réam a ríist. Nes Connaughton imíisteach do Roscommon. Imrins le Niamh Dominic. Agus tá onfistur baint maithacha Pháirc láir. Roscommon scór all agus cúpla cant tá déanamach mar tá Tyrone trí scór ní chéile all agus tá siidir nunsaí ríist. As Kelly ríist opair na gapal dinta go óhús. An bhlocáil dinta tena Cathal Dolan. Ach ní fáte ráisiú Damien Casey. Casey agus das macha das an sin dinta ag Conor Cosgrove. Nar jaasa an sin ach go fáil híon tá sealamh an tuidir ag Tyrone ar leid an chosan sin ar siúla Ros Comáin anis. A bé orthú cinneal tógla ríist ar an Das, dinta go das, tá sé caiitú bheith pointáilte nuair tá tú gur smechabeh mar sin dhéanach an dtí helbh dhéanana le Comáin. An pugs leis agus í búlta go háling i Casey, tuite muiste. Sele fáte agus a bhlocáil dinta bheith bula seaca cúig a bheits an. An bhlocáil dinta Jason Merton. Se agus an bhlocáil ar fad ar ríist. Tá chosan ón dáir an skillan í cosanta sin a léirú agus a léirú go maithe ag an dáir an Chrócaigh agus an bhlocáil sin. Cé go bheith an nóir an Dublin an seo gortaithe sílim an ngeall ar an bhlocáil sin a rinneú. Agus tá buil an cholim leis an méid pasáil gar tarsúil an nóhaint go mé an skill sin ag fágáil na hamána an bhlocáil. Is skillíonnta cosanta éach. Tá sé an Rackard mar bhfuil inar sin pocan na gar an úsá sin fórna. Go ddíoch agus na pásnaí leive Gerard de Foster. Sa belghéilech tá an bhlocáil benach imithe mar scéalach tá mar rálaid cean go na skillna na builí sire agus tá Casey Harbáir. Tá agus tá sé gan Sathairn seo aniu caiithim ar rá. Fiúhhain an nummer tá sé ag fáil neart den Sathairn Comáin. Fechar sin, dhánóméid go le ó Donncha Roscommon scór. Agus tá ní gólín at a ríist. Go trasta agus gur teileh ála sin Brendan Mulray ach cuma cinál amscaíar mar dear fearmhaío ach sin búlta go deas aige. Scór deas ag Brendan Mulray. An scór fad agus bhí sé fih rú mór an sin rinse go maiid. Bhí Untitled Chapter a ghúla nach go fáil híon bhí muí na gas híon agus chuir sé thar an trasna na an scór. Níos móidir sin a testáil. Mar ghfuil 8 gólín etre. Chuir amach a taobh. Teachtasteach an fear fór cólín níos luatha Lord Dublin. Tá sé géireadh éilú, tá sí fós aige pí a deas cosíocht an sin aige as an seileh aige fí róin agus is chura amach bula seaca cúig eile bheits an. Se an ruthir ó Lorcan sin chuir sé cluic an síos nar heic sé gur sé fih brú agus lean sé leis an anion gur túr a leanúint agus rin sé go maiid an puc seaca cúig sin a híhrú. Bei Lorcan sásta de chuidemartha go dtí seo an sa chlutha. No, dear nach méid tá Miguel Fáiz sásta le cecha héasca is a chus a phríd chuid go na cosantóirí sin. Agus an áide tháinig muid sin an saoil más maithe agenda bhí an sin an do lálas sin nó dar a sinnasteach. Bheach deir dinta. Well. Fiú ag trás tá sé Jackar in
bóthir ráise eicil Ros Comáin anseo agus ar tá Damien Casey a móla chomáisian an Dara buile 65 agus an 9 cúlín ar fad. Se bhí mé léann sin gur scóil sé os ceann míle cúlín ó thosa sé gimmert sa Tyrone agus bin duine caintear Patrick Horgan agus éiad seach de mé sé gimmert a gandéir bí eile mé sé an chortha leo. Sin anród. Séad bhaid sin Jason Martin na fechar sin. Túr timpplair slugcha. Níach mé mór an as bailach an sin Colm. Níach agus tá far an bana sé Tyrone sin sprecht am hasamach agus áhar sin acu sílam. Se bhí Mór bhfuil sé rá go méidir gur tháinig Aidan Kelly isteach agus go méidir gur thug sé sonc beagdó seach ní mór an ní mór an beidir an nóidir an Aidan Kelly le na bhrolachan sin nach. Beidir, ach seansan is Daniel Glynn. Och gólín scóil sig Daniel a beda ever in the tuiche sí méile chóil. Tyrone sábhailte stoppi fós an. Clant amach ag Tyrone. Agus Lúmór is teachta anseo. Is an shelf ag Tyrone Morgan ach tá an shelf cáilte sí fáte rasta Jonas ag Pháirc Kelly. Pháirc Kelly fihreháin fís a costa genta sin ag Conor Grogan. Chomáit le scór. Chomáile scór go dtíir tan ceart agus an captain na fórne fásta sin an Tráchtaire tá sé géir thuirt an chaéad an airan caiim an obair Ceannais agus má Ceannais mu sin be Jerry Janta. Cor Comáin lúma níos lútha an blocáileachtáin. Cor Comáin scilíteach san na máint chumá agus is sin léirithe th bára sin ag Conor Grogan. Nis. Ben me gahan leis an box lesa. Tá sí búte go deasa agus buile 65 bheits an. Se bhí na ceart agus sin a smatú an a leibhstoithe ach nó tásochín go bhfuil Casey agus Glenn anchrenn agus a rééis na géim áta chur rinnearbí sodagann siad fan foxír. Well, 8 cín nis. An tanam imi as a glyfa le tamlín beag an nuas nis. Féidir tá sí búilte áard an tamse ag Damien Glynn ach tá sí ar Daniel Glynn be ceart amráí búilte go deas aige. Se tan ceart agur bhat ar stoithe gurú cinneol gurú Ros Comáin a réim ar fáid tamlinn sin agus go bhfuair siad cuppa scóra a dá gurú an cléthe Masra teannach thugraí Tyrone híon agus tá deagúlainn hatúna sé ríist. Fecam one of the his réile chatteach idir dálinn tá sé fáte Aidan Kelly. Kelly a bólisteach deas íseil a dro CJ a choráach an tamseil seofte ráise Ros Comáin mátá níl mar goil se fáte CJ gurú Graham CJ a bóla thar a trasláin Cathal cúlín ag CJ Magurty. Se agus hil mé ar fan mandarba buide an sin godóir sé fan gneanna sé dhíhall a thuirtasteach agus cúla brún sin nó is cinnte go mé Jerry Janta an sin ach is stoithe go nearn sé an cinne siosmaideach an sin agus é an sada chu agus tá CJ fágáil na Pháirce. Búlabás a álaige agus búlabás tilte ige. Rory Weir taketeach an na áit. Ó tá ceann Janta a nuaige cé. Agus ní lenúd cinse sa Spórt ach ar ragúil chance ige rééisúnta má bon Nicky Rackard a bheige. Rééis sin go hairí Harlington níos Connaughton agus foul ar siúd teis ag Daniel Glynn í de choneal san nóíocht Masra Eoghain. Masra Eoghain ach ar éist bé orthú tríú ceiricin as a chéal éile is agus ire eil go beá mar tá má ben ríis 7 céad san dé in cúiglufe agus gan nach ceiricholí déag rééis bedach uirla gimmar anseo. Se agus sin a bhíle le cosanta Tyrone. Daniel Glynn, ceart a thuirtgó tá sé déna dhéhil. Sean, tá sé seaú an óid agus tá ní smó ceanart a dhíú ó Wimmer eile ó Ros Comáin. Fuoi mar rinseir ar fáid písan sin rih dearann an chiad legus ag tús an darna le. Och gólín at a ríist, Ros Comáin a teachta ríist agus céile ach Daniel Glynn. Gurinn se grimar go man a ríist an brú agus bhfuil sí méach níl cúlbar a teachtamach.
Michael Hatton and Chinnog on Roby Jensen Chinnog Damien Casey. Harvey Sosta. The scoring all of his Sosta Corcomonich and Brewer or Daniel Glynn. The Kinchu nach Wilkshire score. In the hour, a cap Michigan Yakani was Harry Thively in the camera. I never said that. She Daniel Glynn banted it. Watch a rash. Oshin Kelly. Oshin Kelly a bull or Chinnog will cancer a dollar he'll have a clay. Will she need to be macht her Dara for a move. Agus a rééis an níor an darn denna sa chearnú gach é hían agus snáithar go gaithí siad beidir smuintiú an eisiir chúla eilean seo nó ach gúlainn ní bhaine siad an cléthe seo dírecha agus éad an muí na gúlainní. Dúirtú Colm hín ceartagad tháinig letham ag drochan do Ros Comáin mar bhí si treis ceir cholín as cúig scóráil hí swé ó Brisúin swé. Gidíireach é. Brisúin swé. Canchan Bulta agus a Canchan Curra hifna love clay ag Tyrone Morgan. Ach nílach Rón me díag na mar an fantan jo. Agus tá Berna mór idir na fórne héna fiche náid a cúideag. Tá níorthaí leat rihréig or an scóirsin chuna bheithan bheith chud is múdaína capagur ag Roscommon a bheith an héna fethe ach ní ha. Foul gentle Pháirc Kelly. Se agus níor bhile Tyrone leis a bheith Ros cíte leis na pocaní sira nó tarlinn sin námnaí tá dé moment a fáca geala mé puc sir geala mé darna ceann ach de réir chéile Díreach é agus níl tú chur foran as an áirih níl tú chur deirlob leis an builte ag Daniel agus ghlacha sé ló seo an láir fad. Nes níl seach gúlainn atru ní mór an é ach an olas tádaí an eisiau Ros Comáin an darna agus an tríhí ceannail. Agus clisin tú locht lenta Ros Comáin is iad gíir í gríos a chumá. Chólín deag scóirte Daniel Glynn an tá spántas éonar waisiúd chumachchan is. Agus gólan fáte ag Chris Kearns an gólan a choréir sa Tráchtaire Chris Kearns a bóla fór se cólainn álainn sa géad le and is tá Rackard álainn scóilte Chris Kearns the hero. Agus an darna a chrocha an ardjag an sin go dé mar scór agus ceanart den chéad Sky. Démar sé fíorhhaid gunne gun an gáil an chat Chicago agus a richt ag seaú nóid do Tyrone inis. Búlteisteach ag gíire an seileh áil Conal Kennelly. Casa Jassa Conal ach an slittar cáilte aige agus a seasamhan sin Oran McKee ríis deile cosint chimpli éfochtach tenta ag Oran McKee. Una díile réiteach de tachtasteach tan Canchan Búlte can mór ord agus í fáte tharbáir ag Grogan a ríis Seán Grogan scóiríteach ag Seán Grogan. Tá mé antóga le Seán Grogan aniu an cool agus náid an na coolin ach amach ó na scórna daimsí sé. Tá sé abalta an sit ag ramú san éir agus níl duine bíon slína lán chúil sin abalta aige. Níl agus is etlumm tá trúr onadaí ná mór bhfuil cethra chuir se ag Ros Comáin a measca gúid tosathe. Feictar rumsagur na coolathe tá chuid gona fáibanna. Tá ceart agad sílam tá mé ar aon túram gan áras. Well, an Sean Cluiche must come in at the column 5 in the Lord Park, Banamach, every Cuidag, never 3 jug. I reached Fata Harbour, Aidan Kelly. Is that Jesha Ceannais, agus will Jesh Agaverta Dirtakas Tráchtaire. Oh, Chalcha Comáin, Chalcha Comáin Gami Lach, Huxirstach. Seach bhí Conor Grogan's na stáil ar an sin de jogal leis an sidra a thuirtú chur trás an na parca bheith coolón agus is cinchin sin go mbeadh a bhac an sáte Ros Comáin nach féchan seo ríist. Well, chaha mulla hurt an sin go Conor Cosgrove now chama rin se gama. Cinse rin. Ach tá Tyrone go fáil ag rihan a slúte agus níl duine bí a leanúint. Chach se go bhfuil se sásta. Bhín tú golbhú gaf na bliana a tú gimmert na oran ar a bua ní gúlín ag gágúlín déug ní slútha agus ar an lá táhachtaí tá rudí ceart. Se agus nuair chefní tú nach gur obair ag Tyrone heachtar bhainisteoir couple bliana uhan agus hannig fursid Mickey McShane has sé sa bhar na bhíal agus beidir go bhfuil luch saothar ag an iniu nó go mé.
Nus fi me cant fi Chulín deag ag Daniel Glenn bhfuil tá deigín scóilte ag bhar seo Damien Casey agus seo cheapan ibre hen deag ní len málacht a gceist tá enra deile. Ein Chulín deag. Se agus gach cúil na scóirlann Tyrone an is cinneal buile eile ag grí Ros Comáin an is agus gan nach seach moment a fáca. Seach mulle sir, bhfuil seaca cúig agus péro nimmert. Níl droch lá denta ag Damien Casey seo. Tá meach léoch le ránú bheach se an airliste, denta gnétig Tyrone, 3 ceir fast láva, agus búlteteach ísio le tsin agus fáte Rory Slane. Slane amach go lár na parke. Pís a deas skillen sin go háling i Casey an gríoch ná sile cólín. Sure, ceir le oh no! Tá sé hirna am deise. An tarug VR. Bhí cólín tiltte go pís a skillen sin. Se agus sílim gur hí lehan inne gur thar tras an a bhí sé ach chuir sin an Julie Wally ar fad ar haispeata sanniu. Se fáte ag captain a fórne a ríist, Conor Grogan. Conor an passage tax sa spás, ach tá cosintúir tá sé fáte agus fáte go maithe sin. Ag an lán cholí Peter Keller, Callahan. Machan is go dí. Daniel Glenn osún sin a gólí agus cuinnn se can mór mílteach fada seach bhfuil cholí niver 3 agatacht. Tá. Tá a ríist eile is pocannaí cinneal a bhád amachchatón agus iad ag bratha ríist ar Glennach. Ní rud bé stíon sin a léirad go bhfuil buil nó bhfuil contas coolla stíon sin in sa lína land tosach. Níl ach ní cheart ortho antas bontas einar waisiúd. Ó an taisman is ar fad. Slane a chatteach a ríist. Agus fel ar siúd. Gur sin rud ba heismatí rin sé dong sé an réitseoir nuair bhíos gur an bontáis aige agus bhíos aige go mbeadh Damien Casey an foc agus gur dótha gur cúing a bheith son. So, tíirech tíh móg an lína se cúig ag héin. Ein Chulín deag go dtí seo a beda ibre dóiag. Sé go devan. Nís am an gá dá an poca a ghlacha go fiú agus tíorchan an rud a chláir agus legan an cúlbair a chur a bhfuil an maitharíist. A brenneach an cín cholam mar sinam fér go clifa seo bút acha. Á, jaul! An tríú pas láva mí lethach is súla Colm MacDonald. Í le gan hirón fásta ach ceap dhénta chu lorcan an sin lorcan Dublin a ríist. Rug se harba. Is Jack around. Always in, yeah. An mééis siú tehanán óíocht sa géad level eile. Well, nuair a tosaí mar Damien Casey agus fiúhain Seannais Grogan. Canada ag Sin hán tostan. Daniel Glenn. Ach nuair temmorí mar sin agat agus nuair tá banisteoir chu hagarí sin agat mar Mickey McShane. Tá dé agad a gcónaí anis ar náide fechan nó a rinn maio. When should Nicky Rackard an orí agus tá siad a glethe Christy Ringer balba gniu. Sprague rob. Box Sears Chachan sin Sunkin Bugs a dream. Ní fel a Jerter go sétar an adog. Sin denta agus an well sílim gur hagar mar a fearhús de himmerthe gon cá persanta idir Daniel Glenn agus Damien Casey agus sinna bhí an tá sé leanú rá. Sinna tan go ddéirech an leis fur Damien Casey bhád ní smó takeíochta aber meis ón na himmerí eile agus iad ag scóráil chomáid. Is bugad le go rinn na tosaí eile Ros Comáin. Gan stródal iad. Tá sí tréis an cúig scóir dúnach amsú etre a héin agus Daniel Glenn. O sin Kelly inis Iúirtóir adach níle gceiste teaga trá seo Peidir cúil fánach Ros Comáin a chur cumanníos Pháirc lár na scóir sinna méid. Bog sé amach atá go hiróin.
A gá nóméid fáca. Tá Dean Rafferty gortathe. agus tá fisachar an fisiú an seo Comáin ní bhfuil go man droch order a rinnerbí go héir ag an stad seo den chluiche tan chumar an eis go bhfuil go mé an lá ag Tyrone gan áras. Begur chas sé ar routine ceapan. Yeah, cho chos a wastú síle a gosaile agus A wastú hu sé síle mé. Yeah. So tá nimmer te lenacht. Goil Colm McDonald ráil and ige roi. That's ní tá sé is má goil gairí ríist.Úr a titsa tin. Shall have Conor Cosgrove agus Roscommon ar nunsi ríis ach má tá. Berta Tyrone agus smachtaí go fear alling an gin. Shall have fós acha. Sin ag Shane. Í rodord is imiste. In Morgera Tarrens. Oh, Goldmara, Argo Gurkandina. He's costing a rugby. Carlton Scott. Will Jimmy Stach. You must win the rain or the Chinnach. Ooh, the four Ginger McLaughlin blint and cheer and I hasna. No, up the dogs. For Limnach cool, Martian. Shillim Nieder Shak with 3 into goal, Ellen Irvy. Clipper Timber really Kayla. Fang back in Jinich. Right, we should take some. Oh, well, take it here. Now, near Russia, Lear, Schlitter in the car towards Stowe. Fos on. And Schlitter boy, kick Kaltse. Does auch. Give her a jug, August kick Kaltse. Call will. Oh, Schlitter. We begin on Skyland War fechen, you juggle on fechen, he's far right there. Go foil here, Nero Garon. So. Tiernan Morgan, Buntabach, Anthony Cross and Chatterstach and Ishlurger Federer Roger, Immerse, Cliffe Ceannais, Nicky Rackard, Narazira Tyrone, Action Iana, Mardurtme, Urwan Hanna, Wushida Shot, Shira Govis, the carriage August, Immer for Kuinomeg, I'm good of Gorte. Shirish, Kelly, August Kavamach. A Russia a Harin Shears and Rechoma is Puxir Stachadan. This will with my Daniel Glenn is going to better or cool. Will end one cool in the Gatrosha. They don't go in with him cool and no, Toshi Haratrastan. Shach, Kajal Huckle Ciannais or going, we should order Mach on Hula Stoyhagus. A bhog chance a bheith one go scoread sé coolin sin. An sé coolín ar nach rinse go chom idir Glenn agus Casey. Michael Hatton leis Buckamach can mór fada an seo inis titsa miste. Casey Gairy, Casey Brehern Schlitter. Pass Lovamach. Agus is sin bulsa ag Aidan Kelly ní len score fátige an Joke will score tiltige da chu Dibra. Ach seo fergul score ní fátige an Tamsin, Cotton Denta, Goshin Kelly. Blockall Gentarish agus Tashiat chud Tingwal to Kena is a V ag toast na himmerha Tyrone. For Conor Grogan of us, Gordo Nicky Rackard, Galua. A score fights at Lurkin Devlin, Wallace and Dara can all and Tam shot, Tajashi Roscommon, Irlanamach, as Tashin Denta. Shach and also draw Connell Kennelly. Acha Hotsentois Denta, Nidun Gaidurinyo, ag Oren McKee. Untia elle ag Tyrone, Li Rodor de Golistach. So fáte Grogan Roy Goji, Rory Weir, Lav Lockalse. 3 nóméid atá fanta. Seach sa tíomhan sin agus Tarrant Beganín scuilte. Tá nimmer til lenacht. Cé hiocas amach as ag Liberton. Túr Cahar Imror. Fadó riamh hiocach lead isteach as Haring Oak seach fach an Schlitter me 60 méidir síos Pháirc. Tá a léidir sin gaite. In the Heritage Lane, Puck Slasa Vesan. One of the yellow Chatterstock a Heroin. I'll show them for Nor Hussa, Conor McNally. Tasha Chatterstock and Rory Slane, Fog on the Pháirc.
Búlahs, fáilte agus tiltte ag Rory Slane. Agus tíam go an cúbaire le háthú fásta sin John Devlin. Colcard am chuid mar Harlan sé, agus sílam gur córa sin tá John a gammart tá sé os ceann daithir bliain díis fuair áthar blas coppla seatan ó hen agus dearn go mé nóil áthar ag gan gan nús. Conor McCann. Ní go ní bhíns fear chosásta nuair bhaintear den borca ach tá Conor ansásta. Fug leasa eile. Cathal Dolan. Ceapan agus an cháil a bhí ar Cathal Dolan sónnig seisteach méid tíma ar héin an husbantas. Tá seile fáte ráisí Tyrone a ríist. Bhí sa jazz glasíochta. Fósach a chur coise ar Ryan McGurk agus mar rudar gur pelleach an bheith corta dóhan. A sílim gur le tean frostrathe sé rin sé sin mó agad tá bhí aige nach ar taspáó corta buí go chunar choil níos lúthe na go bhesca. Corta buí eistena chéad can a himar gan Dara can. Agus a chat isteach go Tyrone. Ifar fiche Ciarán Lagan. Sean O'Grogan take amach agus Sean O'Grogan a bhí tharbáir. Se bhí sé dochreid am maithe nniu. An cúil sin go háir ag an tús agus sin an rud a chineal a leog síos an dúthraid don bhua seo. Héna trí mar dul mórm. Damien Casey. Ben cúlín over a cairdeag sílam. Se agus bei sé bras ásta 8 mbliana ónúr dhearnach a bhain siad Nicky Rackard agus bei sé bras ásta an carna hort na bhála ar ball a nacht. Héna fixa sé ná den ídeag. De gólín. Agus untaí eilecha tá untaí bháin eilecha cheapan. Ní fada bhain neadó dhearnach so den fearr tá díreach takeirteach. Ciarán Lagan agus tá cólín aige. Nuair bhín rudídal. Leat, bín rudídal leat. Se agus far Emery leis an ómaid cean na clubbannaí stoithes nua a thosaigh an omna le Tyrone. Nádó dhearnach séite agus bu a Harbh Slachtar ní ra mór an súil leis ribré ach tiltte agus tiltte go thomláin, go hillis go thomláin ag go bhforann faoi bhaineisteocht an dhear seo. Mickey McShane, tháinig sé isteach nar chuduine beile sásta dhéana agus rinne sé job. Sé tá sásta. Bu Slachtar san Dara ó riamh chun Nicky Rackard. An mbliain chéad rugú léamh Roscommon siad Tyrone a bheitsa Gordó an chorann. Ó hús bhíidir níos fearr. Bhíidir gaibrú fíor grua ar fud na Pháirce. Bhí smacht agus Slachtar a go cosanta agus bhí Damien Casey an green a chamála Damien Casey for Sean O'Grogan héna trí for TJ McGorty Ceannais Cholín bhí léachra eilecha for Chris Kearns gá Cholín. So fearr ní bhfuair sé an scóir deimhir se an chrua Aidan Kelly. Tommy Guilfoyle sin agus é Jenna Cóhardachas. Agus an scóir Dernach an Teohagan. Clifficanish chun Nicky Rackard fiche fix dó. Tyrone héna fix a seacht. Roscommon ná den níteag. Okay. So dus dá méach ní fúnetá sé léach aránúach. Is ag Tyrone a bhíon forward na léachra neo. Forward na léachra céar náide gur Daniel Glenn anhaig gur hasí an fód fahanne Ros Comáin nach na léachra bhí ag Tyrone bhí ar fod na Pháirce ar náide Damien Casey scóil sé an airid an cúlaní crothaigh sé an airid an fásta ach ar náide bhí Sean O'Grogan scóil sé an cúil táhaach a bhí scóirnaí an ó ahan cearn an Pháirc. Bhí CJ McGorty an, bhí Lorcan Devlin, bhí Chris Kearns. Bhí sin tharbáir, bhí an airid sin foinsí scóil acu nach ró Roscommon abalta gach ceann acu a chlí. Sa captain ar a bhealach an Clacha leis an Gordon. Dara úr 8 bliain ó hen siad hana.
Clacha, Cóhordachas, Lochlantha. Conor Grogan. By Lasser Throng, Coming Cascoil, Kieran McLaughlin. Bawailam Mayanu, Bawailam Kagarjas and Yanu, Ros Comáin, August Tyrone, Desanya Arn, Ashan Camortas, Spórt and you. I want everyone just to please put their hands together for two teams that give us a wonderful game of hurling there today, please. Big cheer for the two teams. Our referee today, a fellow Ulsterman, I'm very proud. They've acknowledged the fact that Colm refereed the game, and to him and his officials, well done, Colm, and well done their performance overall in the game. Roscommon, guys, you're fighting and you're battling hard in this division. Today it wasn't to be your day. Maybe just on the day it didn't work out for you, but look, lads, keep up the efforts. And I just want to recognise before I move on to the Tyrone team, when you can take a ball and put it over the bars many times as Daniel did, the skill levels in Roscommon are as good as anything in Division 1, the Liam McCarthy. So well done to your team, well done particularly to him and his free taking. And the same acknowledging Damien and the Tyrone team. Both players were magnificent in their free taking today. The Tyrone team, guys, it's a hard ask to come back after the performance potentially in Roscommon, but you've done it today, and it gives it's more an honour, Dom, to record Nicky Rackard, of Ronnie, our captain, Conor Grogan. Harshin, Horn Lebrona, and Dara Reeve, or Amona Tyrone, Cóhordachas Lo Shoot, August Conor Grogan. And Village, Trishton Vepulse and Dara. Ishtamud, Shagapti. What a day for Tyrone hurling, still away. A small honour dom, and Corn Shag Lacoo, and Shorfa, Makia, Tyrone. It's an unbelievable honour today to up here and representing a group of men that have soldiered, not just this year, last year, the last 10 years I've soldiered along them, and they have put blood, sweat and tears into this team. It's a true honour to be up here today, and every one of them men, I can't say it enough, they give everything there since the start of this season to get this here and get the league this year. And to Roscommon, look, we've had 3 battles this year. Today was just our day. But look, we were in this situation last year. We regrouped, we came back, and no doubt you was back stronger. So fair play Roscommon, and I'm sure we'll see you again in the future. Just on to the, I suppose, look, the whole setup. 2 years ago, Mickey McShane was appointed, and he came in and he brought an entire different dimension, not even to us boys, but to hurling in general. He put in a backroom team in place. We thought we were good last year. What he put in this year just brought it to another level. I can't thank enough. I mean, Mickey McShane, fantastic manager, he's known throughout Ireland, and what he's done today for us boys, we'll never forget it the rest of our lives. And I mentioned the backroom team. Boys, he's probably one of the best coaches I've ever worked under in my life. He's a fellow Ballycastle man. It's big Stephen McGarry. Unbelievable hurling brain. Unbelievable. Goalkeeping coach. He's took our boys, the 3 goalies, to the next level. And that's Tom Hennessy, another man from Limerick, but a complete legend. Thank you, Tom. And boys, on that captain third man, boys. Caelan Harvey. We hated you all year making us do them runs, but look, it paid off today. Thank you very much, Caelan. And the entire backroom team, Stevie McHugh. Don't think words do justice to that man, boys. But he's taken the assist gears in second run, so fair play, Stevie McHugh. And look, the whole medical team, Hal McElroy, Orla, and Sean. Unbelievable. You've got us through more games and more trainings. So look, thank you so much. You've went totally out of the way for us men this year. Thank you so much. And boys, I can't forget the Tyrone hurling kit van. She's tramped all over the UK, as they would say. It's Aidan McHugh, boys. Unbelievable. Absolutely second to none. Even Aidan's got a backroom team in place there. With Spliff and Collie Fish, boys. Thank you so much from all us men.
And the brick, no old brick, boys, the head doctor, what a man. But he's talking, boys, every man listens, you can hear a pin drop. That man just brought us on that extra bit this year. So Noel, what you've done for us, man, this year, we'll carry for the rest of our lives. And I didn't forget about Union Lindsay, boys. Didn't forget about Union. Union's been back and forth with us, boys, it's 10 years. He gives everything, he's just what I epitomise as a true Tyrone Gael. If it's football, hurling, camogie, anything, he's there, and the work you do behind the scenes, Union, is paid off today. So thank you for me and for everyone in men down that pit side today. I'll not keep us too much longer, but look, thank you, our sponsors, Lee and Rush, the county board for backing us. And look, what we've done this past 2 years, we have brought this here on to a good level. But look, for Tyrone hurling in general, we need to be lifting it again. And the proud man up here today, boys, to be representing you. And this is a fantastic day for Tyrone hurling and Tyrone GAA in general. Thank you very much. Up Tyrone! Martin, overhoud's brav. Third hour there, as cohorts was in Tyrone, go well. And Donncha boys are going to Dara over, and shits in the Keller and Nacht. As she done on the months, Emirates in Tyrone, come on the pen. Agus was Tráchtaire agus chonig of a chin to McKinsey. Spórt Nicky Dara agus Muyo Tachtamach ar a Pháirc. Agus he's Ray Con. Scored there nach a chin mar bhí. Casey brief scoring le Chrócaigh de Clin, Chrócaigh de Ros Comáin nach bhí níos mú, Cowrú le Damien Casey agus Bua Tráchtaire tilte go homlan ag Tyrone. Cluiche Tyrone, Taylor fix a shot, Roscommon noise in need of, men would you rush, Luogama, the Cliff of Ceannais, or Tír Eoghain.